ngithathe leli thuba nginibingelele phindze nginemukele esihlokweni sethu salamhla se-Rhapsody yamaqiniso lekuyincwadi lesibhalelwa yona ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke ngumgcibelo tinge-22 kwenyanga lesetulu. Umfundisi usibhalela sihloko lesimnanzi kakhulu uthi thatha indzawo yakho kuKristu. Thatha indzawo yakho kuKristu. Umbhalo wekuvula ziwuthola encwadzini yemsebenti yabapostoli sahluko se-13 sicale evesini le-38 siphindze sifunze nelivesi le-39. Uthi-ke lo mbhalo, akwendeke kini ngako-ke madvodza nebazalwane, kuthi ngaye lo muntfu kushunyayelwe kini kuthethelelwa kwetono, nekuthi ngaye bonkhe labakholwako bayawulungiswa etintfweni tonke lebeningeke nilungiswe kuto ngemtsetfo waMose. Amen. Nakavula umfundisi usibhalela uthi, loku lesisandza kukufundza kusikhumbuta loko lokushiwo libhayibheli kuba seRoma wesithathu livesi le-24 kuthi sendiwe sabete licala mahala ngemusa ngekuhlengwa loku kuJesu Kristu. NgaJesu Kristu sitfole kuhlandwa kwetono, kususwa kwetono ngalokuphelele, futsi ngaye silungiswe kuto tonkhe tintfo lebesingeke silungiswe kuto ngemtsetfo waMose. Mayibongwe iNkosi. KuJesu Kristu sesilungisiwe. Loko kusho kutsi sesimenyetelwe kutsi sikhululekile kuwo onke emacala netinsolo. Akabusiswe uNkulunkulu. Jesu wakwenda kwabanjalo. Wathatha indzawo yakho kuze nawe uthathe indzawo yakhe. Kuthatha indzawo yakho kuKristu ngiko lokushiwo buKristu. Thatha loko lakunikele ngenca yakho. Thatha indzawo lakunike yona, indzawo yakho lensha kuye. Kuba seKorinte besibili sahluko sesi5 livesi le-21 lithi, ngobe wamenda wabasono ngenca yetfu, loyo lobengasati sono, khona sitawuba kulunga kwaNkulunkulu kuye. Amen. Umfundisi uyachubeka uyachaza uthi, thatha indzawo yakho yekulunga bese uveta intsandvo nesimo sababe. Kuba seKorinte besibili sahluko sesiphohlongo ufundze livesi le-4 lithi, ngobe niyawati umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, kuthi nome abecebile noko ngenca yenu waba luphuya, kuze kuthi ngekuphuya kwakhe nine nicebe. Lena indzawo yakho lensha, indzawo yemcebo nenala, ligama leNkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi nakabhala uthi, futhi fundza kuba seFesu besibili, fundze livesi le-4 nelivesi le-5, ubone indzawo yakho kufundzeka kanje. Kodwa uNkulunkulu locebile ngemusa ngelutsandvo lwakhe lolukhulu lasitsandza ngalo, ngisho ngesikhatsi sesifile etonweni wasivusa, wasenta saphila kanye naKristu. Ngemusa nisindzisiwe. Amen. Nivuswe kanye futhi nentiwa nahlala kanye etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu. Loko kusho indzawo yemagunya. Wena ubonakala endzaweni yasezulwini njengendvodza noma umfati lobusako. Akabusiswe uNkulunkulu. Amen. Ngiyawucela ngenyalo sisho umthandazo. Ngiyawusho lamagama, uvule inhliziyo yakho, uphakamise isandla sakho, usho lamagama emva kwami uthi, Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngendzawo longinike yona kuKristu, indzawo yenkhatimulo, kubusa, umcebo, inala nemandla. Ngihamba ngekucaphela leliciniso, ngiveta intsandvo yakho, imvelo nenjongo njengobe ngibusa futhi ngilawula empilweni. Ngisebentisa ligunya etimeni, egameni likaJesu. Amen.
Mayibonge inkosi. Na uqhubeka nesifundo salamhla umfundisi usiphananke amavesi kuba seKorinte besibili sahluko sesihlanu livesi le21 kuba seRoma besihlanu livesi le17 bese kuba nencwadi yabaseFesu besibili livesi lesithupha ufunze ngelihumusho le-New International Version i-NIV. Na ufunza iBhayibheli usebenzisa lihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye ufunza incwadi yaMakho sahluko sesihlanu ucala evesini le21 uyogcina evesini le43 uphinde ufunze nencwadi yaLeviticus sahluko se22 kanye nesahluko se23. Luhlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili lona ufunza incwadi yaMateyu sahluko se16 ucala evesini le21 uyogcina evesini le28 bese ufunza nencwadi yaExodus sahluko sesithathu. Mayibongwe inkosi. Sithemba ukuthi nibusisekile lamuhla nisafunza sihloko sethu lesimnanzi nakangaka seRhapsody yamaqiniso lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Kuze kube sikhathi lesifana nako ngalokutako inkosi nibusise nibe nelanga lelihle. Amen.